Om Swastiastu, alit-alit sinareng sami, sapunapi gatra, kejunuk malih sareng ibu, lu bulaning dirahayu, guru bahasa Bali, ring SMP Negeri 5, Kuta Selatan. Mungkin irake melajani dik napi. Sedurung ibu nyawis, ibu metaken dumun. Niki gambar napi. Inggih alit-alit sampun ke pole penyawis anak ngujang nika wau. Inggih patut pisan wau anak ngopidarte. Dadosne pepelajaran iragene mangkin inde pidarte basa Bali. Inggih tetujon melajahin pidarte Bali mangde alit-alite presida ke pertama. Nelatarang tegas miwah wangun pidarte basa Bali. Kaping kalih alit-alite mangde presida nelatarang tata cara maktayang pidarte basa Bali. Kaping 3 mangde alit-alite presida maktayang pidarte basa Bali miwah mekarya pidarte basa Bali. Sapunapi sumanggup? Inggih deres piar sayang sareng-sareng pepelajaran pidarte basa Bali. Inggih alit-alit sinareng sami, kecuduk malih sareng ibu, lu bulaning dwirahayu, guru ring SMP Negeri 5 Kuta Selatan. Sane mangkin iraga melajahin inde pidarte basa Bali. Sedurung alit-alite melajahin inde pidarte basa Bali, sampun ke uning napi nike teges pidarte? Inggih, pidarte inggih punika sahanan daging pikayun sane membuat pacang kawedar ring anak sareng akeh metetujon mangde keresepang turmaning kelaksanayang sejeroning kehuripan. Bahasa Indonesia nih, isi hati manusia yang disampaikan di depan orang banyak bertujuan agar bisa dimengerti dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yening alit-alite meled mekarya pidarte patut uning dumun ring wangun pidarte. Wangun pidarte minakadi sanike pertama murde utawi judul. Kaping kalih wenten pemahbah utawi purwaka yen basa Indonesiane pendahuluan. Sajeroning purwaka utawi pemahbah wenten sane kuasanin ngaturang suksma majeng ring pengenter acara. Puniki opsional kemanten dados dagingin dados nenten. Raris wenten puja pengastuti utawi pengastawa. Niki wastane salam pembuka yang biasane ring Bali kanggen Om Swastiastu. Raris wenten pengayu bagya. Pengayu bagya punika ucapan syukur majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa. Raris wenten pengaksama. Pengaksama utawi permakluman bahasa Indonesia nih. Biasanya ya nak Bali punika sadurung membaos ngucapang pengaksama. Raris wenten yang tenang raga, memperkenalkan diri, nguningayang raga, sapesira puniki sane mebaos, sapesira sane ngaturang pidarte puniki. Raris nguningayang murdan pidarte. Murdan pidarte iriki uningayang, sampaikan judul pidato kepada audiens. Raris, wangun sane kaping 3 inggih punika daging pidarte, isi pidato, inti pokok pidato. Ring daging pidarte alit-aliten latarang unteng menjelaskan tema dari pidato, sampaikan tema pidato.
Rares wenten pikobet utawi wicara. Pikobet utawi wicara bahasa Indonesiane permasalahan. Apa masalahnya? Sampaikan di sini. Rares wenten penampen utawi pengimbang-imbang pikobet. Pertimbangannya apa? Solusinya apa? Nika sampaikan di sini. Tanja masalah aja yang disampaikan. Solusinya juga disampaikan. Kenten nih. Raris wenten tetujuan membebaosan. Tetujuan bebaosan rike aturang ring daging pidarte. Wangun sane kaping 4 inggih punika pemuput. Pemuput nika penutup. Penutup pidarto. Sane daging nyani nyutetang daging pidarto. Menyimpulkan isi dari pidarto. Cari dulu inti-intinya. Kemudian perpendek lagi inti-inti itu menjadi kesimpulan. Raris wenten ngaturang suksema. Nenten lali sang sanem pidarte nike ngaturang suksema majang ring pamiarsa sane sampun kayun mirengang pidartanipun. Raris wenten nunas pengampura. Nenten lali taler nunas pengampura. Prade wenten atur riwau sane iwang utawi nenten manut ring arsa. Sane keping untat sampunang lali niki ngucapang parame santi karena iwau ring pemahbah punika kepungkah antuk penganjali makin kepuputang antuk parame santi. Raris niki wenten soro pidato nganutin tate cara maksayang. Sani pertama wenten pidato manuskrip. Pidarto puniki sampun keparidab-dabang utawi sudah dipersiapkan mejanten pidarto puniki nganggen teks. Duaning sang sanima pidarto tuah muacen kemanten. Raris pidarto impromptu. Pidarto puniki durung keparidab-dabang duaning sang sanema pidarto nada tare kejudi. Sampun mejanten pidarto puniki nenten nganggen teks. Raris pidarto memoriter. Pidarto memoriter taler sampun keparidab-dabang. Niagayang teks pidarto puniki kebaktayang antuk ngapalang. Raris wenten pidarto extempore. Sampun keparidab-dabang sedurungnya nih duaning sapunika pidarto puniki niagayang teks sane daging nyani bantang-bantang pidarto kemanten. Inti-inti pidarto saja. Duaning sapunika pidato puniki kebaos metode catatan kecil. Selanturnya nih, wenten tetikesan mepidarto. Sani pertama, wicara. Topik utawi tema utawi unteng pidarto mangdani presiden nudut kayun para pemirsa. Dados nih Riki alit-alit mangde milih-milih unteng utawi tema sani up to date. Keping kalih wirasa. Nyinayang pengrasa mangde pidarto presiden rasa sang sanimi rengang. Nenten sekadi anak masalang. Dados nih iriki alit-alit perlu penghayatan. Sane keping 3 wiraga. Semite lan laras sang sani maksayang utawi gerak tubuh yang berpidato. Raris wenten wirama. Intonasi suara sane anut ring punggelan lengkare mangdani kepiragi lengut. Intonasi suara agar sesuai di sini.
Yen koma sapunapis sepatutne, yen titik tiwas malih carane. Sani keping 5 wenten wesate. Ngelimbakang pidarte antuk pikayun sang ngepidarte keanutang agem-ageman sejeroning wiraga. Wesate puniki nglingkupin mencakup keempat aspek tadi. Nggih, punika. Inggih alit-alit, disampune alit-alit niar sayang materi indik pidarte. Yening makayunan jaga nyingakin contoh pidarte durus klik link ring sor puniki. Inggih alit-alit, sampun ki ngresep pelajaran wau. Yening wenten sane jagi metaken, durus coret-coret ring kolom komentar. Inggih puputang ibu pelajaran mangkin antuk muncarang parame santai.